umuvukanyi wanyu agatogwasa ngiye naramubwiye inshuro zibiri nimba ivyo twagwaniye ari byo wagwaniye nimba ivyo twagwaniye muri CNDD-FDD ari byo nawe wagwanira nuze mu mugambwe CNDD-FDD cyanke ubu mugenzi w'umugambwe muramubaza naye mubwiye turi mu Kigobe ndumukuru w'inama nkenguza amateka nawe akiri cegera cy'umukuru w'inama shinga amateka nasuye kumubwira turi muri Nigeria iya Abuja ndamubwira nti uracibuka ivyo nakubwiye nimba ivyo CNDD-FDD twagwaniye ari byo nawe wagwaniye ni winjira mu mugambwe canke ube umugenzi w'umugambwe ntanakimya nyishuye naciye namubwira nti jewe sinihuta ivyo mvuze mba nabizirikanye umwanya muremure uzogira kuvyiyumvira bitakigira inguvu karibu hanyuma utsinze atsinde nta ngorane hari umuntu mbere yigeze kuvuga ati aterega bino bibazo bingaha mu gihugu abantu bago marondeza umuti bawubura ati bazohava basanga bameze nka babandi barondera umuhoro uri mu kwaha hajya je no kugira yuko nukuri hamwe uwo mureka agashika ku butegetsi ndazi neza ko ari ikintu cyohinduka kandi ku neza y'igihugu ari naco gituma je mvuga nti nkumbure abamuburagiza barabona yuko urubanza ni ruciyike aronke uburenganzira bwo kugenda kwitoza mu mahiganwa y'umukuru w'igihugu kwizina ry'umugambwe SNL ko turazi ko tuzorutsinda urubanza ni ibintu bigaragara no kugira yuko iyo twaba twebwe iyo haba uruhande rwa gato rwasaruri mu ikosa bijye banze kwari kuba gwacitse kera abantu batinye gutsindwa ko gutsindwa bijanye na politiki ujya kenshi utsindwe ucugenda ukaraba aho byakugoreye ugaca usubira ugakosora mugabo kugira ngo umuntu agoma avuga ati gushika Yezu Kirisa garutse nimwe nigeze kuvuga ati abene igihugu baguma bumva ijwi ry'inkengere ya yindi nyene baca bakarambirwa bakavuga ati twabikeneye yuko haza uyundi ati kwasana umuntu asenga tabizi n'umuntu asenga cyane umuntu wimvuga kuri umuntu utazona ari kagenda mu barenga akagira n'ijambo rya nyuma mu gihugu cy'u Burundi donc Révérien niba umaze gukurikira diskuruze n'amagambo ye urebye hatangirira naho ahereza bigaragara ko yica agakiza yica uwashaka akiza uwashaka mu gihugu cy'u Burundi niba ufite ijambo riri hejuru y'irya perezida Varisto Ndayishimiye kandi bino nta kubeshya kurimo nta n'ikinyoma kirimo koko ubwiwe arabyemanga uyu yabwiraga na agatorwase yaramubwiye ngo uzahitamo ibintu bibiri uzahitamo kimwe uze muri CNDD-FDD cyangwa se ubu mugenzi bihere rero ubu rwasa yabaye umugenzi ntiyajya muri CNDD-FDD n'ishyaka rye bararisenye kandi ubu ushingiye kw'iri jambo nuko atari ubutabera ubundi bigaragara ko uwashenye Rwasa ni Révérien Ndikuriyo uwashenye Bunyoni akanamufunga kanamufungisha ni Révérien Ndikuriyo kubera iki se barundi byamunaniye Evariste Ndayishimiye kubera iki byamunaniye no kuvuga Révérien Ndikuriyo yaravuze ngo dufite ingabo muri Kongo abandi bavuga ko zavuye kandi perezida w'u Burundi ntabwo ibyo yabivuga Révérien Ndikuriyo agarutse arababwira ngo imipaka tuzayifungura tubishaka kandi uko ruhayugaye n'ahandi na Gasenyi Kanyaru n'ahandi niko n'ahandi tugomba kuhafunga byanka binoga ibyo bigaragaza ko witwa Révérien Ndikuriyo afite ijambo rya nyuma ndetse rikaba n'irya mbere mu gihugu cy'u Burundi n'ibyo avuga n'ibyo ari gukora byibonekeza ko Ndikuriyo ashaka kuba perezida kandi ntabwo ashaka kuba perezida ahubwo yabaye we bunabyiyumvamo bunarabizi yaranabyiteguye ko ari buzaba perezida ibihangange biri mu Burundi Ndikuriyo niwe gihangange cya mbere mu bitwaro uko mu byakiruko sinjya ruswa sinjya iminwa mu mivugire yanjye Ndikuriyo niwe gihangange cya mbere kikaba n'icyanyuma kandi Ndikuriyo wubatse ibiswi by'inkona abakenyera rugamba bakamuha ishyaka
nkuko Varoste nawe abivuga ijambo rimwe turiko ubutare turiko turibwa hariho uwitwa Jean Baptiste hakaba n'uwitwa Thomas abo nibo baciye ba ivyo bazanye nk'umutahe bazanye ngo ico bita expertise ntari faranga rimwe bashizemo leta ishishiramwo amamiliyaridi n'amamiliyaridi amamiliyoni y'amadolari n'amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi bakubitamwe abagabo ngo baje kwirira jewe mu mbabare ndabivuga gutyo ariko ndabibona wowe urashobora kuza atakintu kimuzanye ukavuga ngo ushizemo 30% atakintu kimwazanye muri budget iheruka gutorwa nari naronsa amakuru personnel mayuko hazo harimo n'imiburibure amamiliyaridi amajana 2 avuye mu butari miliyaridi amajana 2 biratangaje ariko kubona bashizemo miliyaridi 18 wewe ivyo bintu wumva harimo logic nantoye ubutare bwahora bwimbwa ubona ubu leta yahaye ikizira abagabo babiri harimo amakenga yo barimo kubera katabamwe batowe gute ikibazo ca mbere ni leta nije ngaho itubwira uti Toma namutoye kubera ibi yarasumbije aba ibi yahiganywe naka nta kintu cy'igihugu cyo guhamagara umuntu gutya nkuko mego itongo ryaso rya nyoko uza kumuhereza kubona buno butare nyine cyubahiro yavuga ati ni ikizere kidasanzwe ko bugiye gukemura ibibazo by'ibitoro muravye umwanya buriko burimbwa n'amahera maze kwinjiza hari ikizere uko nukuri very good. Uyu mwumvaga n'uwitwa Gabriel Rukiri nawe ari mu gisata kitegamiye politike amashira hamwe aharanira uburenganzira bwa muntu bitari muri politike. Uyu Rukiri ni umuhanga cyane nta budakosa ariko Rukiri ni umuhanga. Igihugu cy'u Burundi ntabwo gifite ubushobozi bwo guhemba menshi abantu bahambaye bicabwenge nk'uyu mwanya Rukiri ariho nta kintu maze kindi. Iyo muba bahinga mwari kumukuraho mukamuha menshi akagira ibintu ahagararira koko yidekaraye ko abishoboye kandi koko yanabikora akabyuzuza. Rukiri uyu nguyu akoranye na perezida agakorana n'abene gihugu byatanga umusaruro. Ariko kubera Uburundi bwo burwana intambara yo kugira ngo CNDD-FDD ibandanye haba ubukene haba inzara haba ibiki mugaba ari CNDD-FDD itwaye nta ngorane batera imbere batera inyuma kuva ari CNDD-FDD itwaye nta ngorane. Abahanga mwabonye ko nk'u Rwanda ntuzi uyu nguyu Dogiteri Senateri Evode wizeye Imana Evode yahoze muri opposition ariko Kagame yitegereje abona Senateri Evode ni umuhinga ni umuhanga bamwishyura menshi bamukura mu Bwongereza iyo yarari araza akorera u Rwanda kandi buno mubona ko u Rwanda arufatiye runini afite umumaro ugaragara birengagiza ibyaha birengagiza n'ibindi yakoze. Haburi iki ngo Burundi bushobore gufata abahinga nkabo ntibapfa ubusa kubirwe nk'ibi ngibi Rukiri ari kuvuga ibi bifite umumaro muto cyane para raporo yuko mwakamujyanya kubaka ibintu bigaragara okwirishyira hamwe ayoboye kuvugira abantu guhagararira abantu no kuba yahagararira inyungu zimwe za leta. Rukiri umuhaye nk'intara ubona yayiyobora ko ahubwo mwazamuka. Rukiri ni umuhinga cyane ni umuhinga. Burundi bufite icabwenge nyinshi ariko politiki uburyo yubatse nushaka ube ikicucu cyangwa ube ikijuju cyangwa ube injiji. Nka wa mupfapfa hano hari umuntu nabonye witwa ngo simbizi iyi mbonera kure tazi kwandika no gusoma ariko aba yashusha araho yakomye amashyi. Ya budget ministère de l'agriculture iri mu by'umwavu mu Burundi mugabo ari abaresulta gitoro kiri Dar es Salaam habuze abaza kukizana bikama kwa igitoro caje muri Sopebu cyanyurujwe kigenda maze nkayo byabagizwe ndi gitoro kiruzuye amastation nasa kuja kukira ico gitoro cuzuye tugasubira mu maplaque yo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ni cyane. Mwana ume ngo hari umuntu yagiye gusabota igitora ari umuntu twarindiriye batumumenye wari we
bamwe batubwira ngo ari wagiye gukubuza abantu n'ibinjiza igitoro mu Burundi ninde ngo arazwe ngo yababariwe ibintu by'igihugu kubabarira umusaboteri nk'umwe abarira gute ikindi urongozi ugira ni ikintu cyo ibi byo kuniya la science et le débat kutemera ibintu by'ubuhinga la science ari didibintu ujya ari kumana rero si yamuhinga amaze kugira ibiganiro bingahe ngaga yego ubu niwo muzana bakamuhinde baho muri berbe bakamuhimba mara tukamara tukamuhimba yambaye rahembwa hariya aze n'umwaka umwe adukosorere basibiri nuko ari wahorama abanye niko bagira inshabe nkiya twakoma twayigira tuti ingu mana yanjye tuguhaye uhembwa 6000 $7000 turayagu akanyuruzwa n'imbunza n'imbura kimazi twuyahonye akadukiriye ayo reforme tukumva tukabona ni Murundi mwene wacu mga ingo tugirira ibiganiro recommandation garuka ubu nabarababaza ati mbeho nakaziye mwahinduye igihugu ubona ko uburongozi bwamunzwe n'ibiturire uzobona amavira y'abategetsi aduga cyane n'amamodoka meza gose rizeba V8 mga ugiye ku ma infrastructure y'igihugu tubacugiye nurabita amatara amazi ya diksioto amabarabara ibiraro inzu za leta zibonora za universite zande izo za bakiba za grambiro zande kubaka babiro bashaje ukabura mugabo ukabura amamodoka kazakaze ivewe itubuye nkiki ukabura bicana kubigira gute ibizubi ama etage y'abantu 8 ama parcelle na nimwe vya batima nimwe vya ma politique de logement social ukayibura usanga ni hari parcelle senkare tubazari bakibiki ngahere siko bimeze hari politique aziyama bloque muri sisagwira kubera politique publique y'abantu baronko bamazu deux chambres salon studio akagwira mu gihugu agira gute ngo umuntu usanga arabahare amahare ngo nta mazu tukironka dugipanga donc ibintu sociale les bâtiments publics ivy'amabarabara internet ibyo ushitse mu gice gihugu usanga ari gutya mugabo amazu ama etage abavewe bizosanga ari bikorera uca wiha ide ikibuga cy'igihugu kigende usanga turabanyuma n'umuhinga cyane mugabo uyu munama ntibamutumira akazi ntibakamuha hashobora kubaka muri CNDD-FDD ahubwo neva aramuhiga amugwanya kandi Imana yaraguhaye amaboko erega ya uyu ni wo mugisha Imana ifasha abanyabwenge ikabagaragaza ubundi wo mugisha iguhaye hama rero naringarutse kuyimbonera kure ngo nisimbizi none niba neva afite imbonera kure nk'iyi zigera muri 30 zizamufasha bashonje batize bushije numvise ngo arimo ngo arafunguza abantu ngo sinzi ngo abantu banyurujwe ngo nisimbizi uri kubafunguza imbonera kure yisanzwe cyakora ibyo kujya by'arabirongo uyu nguyu ni nka bantu barimanya kabyizi baca ingero ibyo barya avamedi akagutambira ukamuha ibyajya akaza akakutera inkuru abeshya yongera ukamuha ibyanwa nawe ni nk'uko ameze vrema bano bagira ijambo imbonera kure nk'iyi igira ijambo rupfira ribure Faustin Ndikumana buri ijambo rwasa ribure n'izindi cabwenge hano tutari budondekanye akasaka maramaza higiri n'iryo bara igihugu cyagwishije aho abagabo nyabagabo banigwa hama sugabo n'utugabo bakaba ari bo basigara aho ngaho abantu barize abantu none mu bitaro bari kubatoroka mu burezi bari kubatoroka ni ngorane nk'izi none abantu bose bahinduke nyine nka simbizi ku bwinshi abasirikare n'intwaro ziremereye Uburundi bumaze iminsi bwohereza ku bwinshi abasirikare n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda hari impungenge ko intambara ishobora kurota ubwo umwuka mubi ukomeje gututuma hagati y'ibihugu byombi leta y'u Burundi ifite igitutu cyinshi ingabo zabwo zikorana n'iza RDC wazarenda ndetse na FDLR zatsinzwe n'iza AFC M23 mu byumweru bibiri bishize zikurwa mu bice byinshi by'ikibaya cya Rusizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo imbere y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ambasaderi y'u Burundi Zefre Maniratanga yashinje u Rwanda gushyigikira AFC M23 kandi atangaza ko Burundi bushobora guhangana n'u Rwanda umwe mu bayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Burundi
yahishuye ko abasirikare n'intwaro ziremereye bashyizwe cyane cyane muri komini ya Busoni, intara ya Butanyerera hafi y'umupaka wa Gasenyi Nemba. Mu magambo akakaye, uyu musirikare yabwiye urubuga SOS Media ati intwaro zikomeye zashyizweho kugira ngo zikumire ikintu cyose cyaturuka mu Rwanda. Muri Busoni haherutse kugaragara amakamyo ya polisi y'u Burundi ajyana n'abandi basirikare mu bigo birimo icya 111 giherereye ahitwa mu Twenzi nk'uko urubuga rwakomeje kubisobanura. Amarondo mu bice by'u Burundi byegereye umupaka w'u Rwanda yariyongereye. Abapolisi n'urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye ku ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bari kugaragara cyane mu mihanda yaho mu masaha y'ijoro. Nta matangazo yatanzwe mu bice byegereye umupaka asaba abarundi gutaha kare, ariko nta wemererwa kurenza saa 2 z'ijoro akiri mu muhanda. Umuturage wo mu gace ka Munzenzi yagize ati badutegeka gutaha kare mbere ya saa 2 z'ijoro. Nta na hamwe byanditse ariko twese tuzi icyo bisobanura. Abarundi baturiye umupaka bafite ubwoba kuko batakereza ko isaha n'isaha intambara y'ibihugu byombi ishobora kurota. Bati turara twambaye imyenda twiteguye guhunga mu gihe barasa. Mu gice cy'intara ya Bujumbura ahahoze ari Cibitoke naho umutekano warakajijwe cyane. Intwaro ziremereye zashyizwe nizo zarashe ibisasu muri santere ya Kamanyola hafi y'umupaka wa Bugarama mu Rwanda. Ibisasu ingabo z'u Burundi zarashe muri Kamanyola nibyo byatumye abarwanyi ba AFCM Ventura batangiza urugamba rwo gufasha ibice byo mu kibaya cya Rusizi kugeza ku mujyi wa Uvira ukora ku kiyaga cya Tanganyika. Amakuru yizewe ahamya ko u Burundi bumaze igihe bugura intwaro nyinshi ziremereye na drone z'intambara, bigaragara ko bwiteguraga intambara ikomeye. Zimwe muri zo zifashishijwe mu rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo. Mu byumweru 2 bishize mu kigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Buhumuza hinjiye amakamyo 30 ya rukururana yari yikoreye intwaro yapakuruye iminsi 3. Niho batangiye gushakisha inzira z'ibiganiro, babonye ko bashobora kugwa kuri songoye bati mutenyenye menya rwa Rwanda twari tuzi, ya ma 20 twari tuzi, menya bishobora kutwuzurira ko cyakuduhindukana muri genza bukebuke. Sasa ubu rero kandi koko amaronda arakajijwe, umutekano urakajijwe mu mpande zose, nibyo ariko navuga ngo ibyo byose bundi nta nicyo bimaze. Bundi se icyo bapfa kigaragara ni icyaha. Iyaba ndayishimiye wakinye diplomasi y'abari mu gihugu akabishyira ku rutonde, ibiri mu gihugu bikaba bitondetse, abari hanze barizana bo ubwabo bagasaba n'imbabazi, barahunguka. FDLR ntizitaha, nibatanahunguka uyu mwaka baze mu butaha, nibatanaza mu butaha baze mu butaha. Ubwo ibyo mu gihugu uko bipanze nabi, abari hanze bo ntibaba bakije. Ibyo mu gihugu uko biyangaye, abo mu gihugu bagowe, abo hanze bahita bavuga ati byaba bihuhutse kurushirizako. Hano rero byunyukiye ko abo mu gihugu nta gitoro babona, nta madovize babona, ibintu ni biturire, ibintu no kunyuruza, ibintu no kwiba, ibintu no gusahura. Donc igihugu kimeze nkaho kimeze nka wa mugore w'umupfakazi, nka ya nkono y'umukene. Inkono y'umukene ucanye wese arajabura, utetse wese akajabura. Rugo rw'umupfakazi uhanyuze wese ati yati mumpa amazi atayakeneye, mu mpigikara atagikeneye, ibintu nk'ibyo. Uburundi rero niva ni wabusuzuguje, ni wabutaye muri iyi manga no muri iki cyobo ushingiye kuri ibi byose. Niyo mpamvu Révérien yaguteza umutego nk'uko wabivugaga, yanga kukugira inama, yanga kwifatanya nawe mu mabi, arakure kunyura kiriya kibarabara. Ubu rero agiye kugutwenga, kandi yashakaga ko ntawe uzagutora, kandi koko nta muntu uzagutora. Umutego Révérien yaguteza uwuguyemo, yaguteza umutego w'ibibazo udashobora gukemura, gutega intambara udashobora kuba wabonera igisubizo. Mpamya ko rero uyu mutego warangije kuwugwamo byarangiye, biguma byoroha. Wawuguyemo kandi Révérien yagiye abireba byose, nawe warabibonye ejo.